Le tua mātou te mami ia la agu fio le nei tu la, sa uni whaanongolongo i lau upu whaasua se whi au mai a te oe, wha malosi ma wha manuia te mai lau whanau e mafu te mai. I o lātou maua le file mua e mai se le poto a vele nei tausanga o se tausanga e wha piona ua sāva vali mangalo rue wha atasi ai mai lātou te maha lau whanau. Wha manuia oe te mai le nei tu la o nor suafa o Yesu Kiriso le mana o lau upu i o ai i ola i a te mātou o nor suafa Yesu. Amene, amene, amene. Mi ia le atua. Ia, ma lore so i fua manuia tele le tausanga fau. Lua afe, lua sifuru ma le lua le o tātou e le tātou whainga malanga. Wha manui nai le suafo Jehova, le atua Abraham o isa ako mai a kopo. Le atua na tai mai loutou so i fua malo na iola le nei fo i tu la o kevenu ruiva le nei. Ma le tātou pro kalame. O le atau mawhai e tātou te whaasoa. I se faasino manga mai le atua i lo nei tangata. Ai o te talitonu foi, o se wha manuianga o le ai oe. Amen. Wha talo whatuai la, pe a wheo leo wa e a whelunga o le tātou prokalame. Share lo le tātou prokalame le nei taimi lunga o lau timeline. A veo o se wha manuianga pe te tango e tag. Ia sau wo, ia po sau friend, po o seisi lava. Invite tono le tātou prokalame. Ia pe te tango fo i send the messenger le tātou whi au. O le nei aso o le tausanga fau. E amata lia hai le fo launga. E amata ia se aile i tātou wo le whi au mo le lua afe lua sifuru ma le lua. Te mana o e tuuni la piso le lua afe lua tasi le lua afe lua tasi. Awana iso po ia mai le lua afe lua sifuru ma le lua. O aso la. Sa whaile ma sa i la uloli. O la uloli. Ma sani ana ma o masuk to lua. Ma o a la u fale fo ia pe mu ia fale o le ainga fo le furniture removal wa e ila stasio ainga e taluna faila u truck e fa atolu no movinga mu mai le si fale mu mai le si fale to e move le si fale fa atolu no move ia le ainga le ainga le o ile totonu few years le sa ila u lo lia o le mea la se awa onga no mo mai ai I le taimi na walu e mur fale leo lo ainga lea. E ai mo meo o se e vai fo ia mo meo lapisi. Se e vai fo o la ilo loka I kasi pea. O mo meo uma o meo lapisi le sai le fale mua. E o ma le taimi la amato o la amur fale lona lua. Nga koe pek uma lapisi. Mato o mato e ave le fale lona lua. Ina ua o mai fo il taimi o le au to e wala au mai ia o te latu to e move me ave le si fale. O la tu fo ia to e move me ave le si fale. O la pisi uma fo I lena au mai me le fale mua. Le fo ko e pek. Fa o popo e mala pisi o le fo isa le fale le la fo to e ave le fale lona tonu. Ina o to e wala au mai ta o to e latu to e move la to le si fo I fale. O le tunga fo ia, o la pisi fo ia I le fale lea. Tu so le pal apa ia. Ia la pisi mai le tausanga ma le tausanga. O lea lava na mai le fale mua ai fale lona lua, ai fale lona tolu. E umai fona la ua o le fale lona fa. Nga o la pisi a mea lai, o la iai mea fau la ua iai. Ala lava e o ama ave la pisi. E pe fa pe na fo le tātou savalinga fa le anganga. Me se fo le tātou savalinga, life is a journey, is not a trip. E te le maua le upu trip I tutono le tuspa ia. Na ole upu journey because life is a journey from point A to point B to point C. A faia tātou te oma ave la pisi o tātou wolanga. E o oma yale whaavavau, you still carry rubbish. E te aluma ave la pisi o listausanga I listausanga. Te toi alu fo I o fo tausanga lea. E te toi alu whaamato e ave la pisi. O se e vai umai ka ikasi pea I anga mor kausangi. E toi alu whaamato e ave listausanga. Le ale mea o ani la pisho le tausanga lua afe lua tasi. Le ale mea le tu o le lua afe lua tasi. Aua te aluma ave le lua afe lua sifuruma le lua. Ai aluma ave se mea le leima se manuia I le lua afe lua sifuruma le lua. Amene. Aluma ave se mea le lei le lua afe lua sifuruma le lua. Ai tu umani la pisi mani meo le lua afe lua tasi e le au ngamo e le lua afe lua suma lua o fa longo fa metala le to tele tangata manuia lava le tausanga fau o to tele o tangata mai ia manuia lo tausanga fau ia manuia lo tausanga fau
te loa o fea lava le mea o lo ia ilo o langa le teimi le nei. A kong wa ila u kalinga le faia ku ya o manguia kausanga fou ai o mai kausanga fou e ke le manguia. E ola i ka lafu kausanga ke nge le fu ke ola i ka lafu kausanga nge mo isi kausanga o la lava ke e te le i mau le manguia. I am not te le o tama fai, I'm not condemning anybody guys. Te le o mana o e se la ngona ya te o fa pe ua fa masino po nisi tu langa no o le tama fai talk from reality ono le fu te tala no mai hau I la fu fai nga malanga. I'm speaking from some of the areas o langa no o fai le me le o la pisu la tausanga o koe alo mo koe avelis kausanga le loto le fa mangalo o mea uma o la pisin ono walu ma avelis tausanga ma I mau ato ailis tausanga ai o le tausanga le nei na isa fe au na tu ele atua ya te au mo le amatanga o le nei tausanga o le mea amata le tausanga nei e manui ai au fe au le nei te mana that's why I no fe tu ya te oe e te tango Jack ma shia seisi ono o te ilo le afa manui le ngata ilo ainga o le afa manui na isis ai o te motino fo te manui ai every time o te sa ili atua ai faasino mai le atua 7 no I'm telling you le aise te mina fai mai le atua te se mea na fai se o te le ilo po le alo na mafu anga pa there's always a blessings I mea faasino le faasino manga le atua o le fe aula mo le neito sanga mo o ea o e mai mo mai o sa uni fo ilo fai ngā malanga te mana o ia te o e te alu ma ave e tasi ale upu na mai e le atua ia te au sanga nei o le upu e fai ngohina o le investment o le upu lea o le tausanga le nei lua afe lua sifunu ma le lua o le mea lea ua faatonuina ia o e le atua mo lou tangata au te mana o e whailoa fo ia te oe a e whaalongo iai it will really benefit you o le upu investment a tonu na te whai mai ia te au ile sa valinga leo tātou iai au te whai atu ia te oe o le tausanga le nei lua fe lua tele tu la fono le afai tele me tu po le afai la sai ti ai tele nga luenga le ale to iai tele swing le ai le la langi ai o le me o fa tonu ina ia u e mala usa valinga ma le tu le taimi nei o le upu investment o le upu la investment it's a business word o le upu fa businessi but actually it's not a business word it's a Bible word o le upu o le afion pa ia le tua it's a Bible word o lea lai whaonga ina le langi le upu investments ma le au fai pisinisi le upu investments ma la tō manui ai le o whaonga ina le whanau le atua me leo te whai atua ia le leilo whaalonga le nea fiafi ina ia maua se benefiti mai ate oi because investment po o le tu whaanga o le whaasa moa na le whaasa moa ina le tu spa ia le upu investment o le upu tu whaanga a o le isi ona winga le whaasa moa ai o le tupe teu whaafai ngā luenga amen o le tupe teu whaafai ngā luenga ina ua uwa aia le winga o le upu investment I lunga o le biblical dictionary for mai this is the meaning of the word investment for mai to use money to buy shares property or other things that will increase value to make more money so o le mea le la uia fai ngā malanga pe no fai atu o se mea o fai loa ele atua ia tau so the word investment listen to use money to buy shares property or other things that will increase value to make more money e to tele la ine ni usila I tangata e o whaatau fali e o whaatau fali le lima se lau afe fo whatatainga 500,000 e o whaatau ese fali au mai la ia mo nai masina ho to renovate and then they resell it for like 800,000 Lawa mo malato profit of 300,000 so olea it's an investment e faalu le tu pelulu ona ole principle le tu spaia it's an investment o tu spaia va ai le principle le tua so ola utala no atu le fia file nei o te mana o manuia lo lua ele ona le lua fe lu su lua le te mana o manuia
I le faasino manga le Atua, e manuia i le lua afe lua tolu, lua afe lua lima, se i o le faavavau e te manuia. Na faatonuina la po se mena tu e le Atua i loto le nei tau, le nei aso sa ili le alii, po le ase amatanga le nei tau sanga. The word investment. Investment. O le winga mua la o le upu investments, to use money to buy shares, property or other things that will increase value to make more money. O le o le winga le na o le investment. O le isi wing o le investments le tono tuspa ia for mai, to make use of one's time, effort for future benefits or advantage in way that will involve sacrifice. O le winga lona lua le o le investments, to make use of one's time, effort, for future benefit or advantage in way that will involve sacrifice. O le investment la le tala no ai le afoi. Le winga le investment, o le mea invest ai no taimi. O le manuia, o le alava le mea na o le taimi nei. E maafua a fai o nai le anga o nai mativa o le taimi nei. Au e teitai la utara le la fai atu. I just want to help you out. A fai o nai te mativa i le taimi nei. E maafua na e mativa, ono le mea na e lulu le tausanga le na masolo wola. E maafua ona lo ia le tangata na lo ia. La lo ia le taimi nei. Maafua ona la sa lulu. Malo i mata na alusa ili ina ia maua sa ilonga fa lo ia. E maafua fo ina fo mai le tangata fo mai. Ona lana sa ili le ngaluenga fa fo mai. Mea le na o le mea na ia lulu. O la waia toi sele. O le a lava la le situation na iei oe le taimi le nei. E maafua mai ono le mea na e lulu. O fea fo i le mea o lo iei le la asanga Kevin i le taimi le nei. E maafua na i Kevin le tu langalo i le taimi nei. Ono le mea Kevin sa lulu tua nai. So o le a lava la le situation na te iei ma leo te iei. O le result o mea na tātou lulu le tua nai. Tele la tangata e whai mai. Manuia le tausanga fau te lor whea tuia te oe. E le manuia fo nei tausanga. O nei wha moe le manuia le tausanga le nei. I le mea na e lulu ina le tausanga le na te nei. E wha moe fo i le lei o le tausanga asau. I le mea te lulu ina le tausanga le nei. And it's never too late. It's never too late. E mawhai ona e lulu nei. For me tala le tuspa ia. You know, people invested a lot of their time in preparation for their professions. O lulu lava tangata ele te fai pisinisi tangata ele te manuia lea i tangata. E mafua mai ona they invest their time. Ona ole principle le tuspa ia. For me tala le tuspa ia tu tono le tusile kalatia e ono foi upo fitu maleiva fitu valui for mai. Aua ne I fa se ina auto. Ele ulangia le Atua. Awa o le mea lulu ina e le tangata, o le mea lava lea e sele ina mai ai e ia. O se lulu I la lona tino, e sele mai ai e ia I la le tino, le mea e pala. A o se lulu I la le anganga, e sele mai ai e ia I la le anganga, le ola e whaavavau. O le mea e te lulu, e te sele o fea lava la naira ye ilo o langa le taimi le nei, o le result le o le mea na e lulu I le tuanai. Auala e te whaitio ina ua ewa ai atu wa manuia le stangata. Auana e whaitio ina ua ewa ai atu wa si itia tūlanga o le stangata, e maafua ona sa lulu. Na maafua na mawar whailonga ti kria tangata la, e le ona e papoto atu ia te oepe, poto atu ia te au. Na maafua ona na fili e lulu o la tausanga e o ia o onga. Na fili e sacrifice o la tausanga e o e sa ili. Mea la le na o la wala ino o le tūlanga le la, e le wha apea wala na wha uina I whailonga maululunga ona was special. Pe sili atu le poto mlata mamai a te oi, wha apea wa manatu wha apito I aile atua. No, ele o wha apito I aile atua. Ae na fili e invest o la taimi. So it's all about investment. Amene. O le tausanga la le nei. Na sa ile atua ile atua mo lo'u tangata me se fo le ngaruenga. Me ile atua le upu le investment. It's a year of investment. O a tonu na e whaalongo wha penisi o le tausanga manuia nei mo oe amuiala oe pe whaina whai atu le atua. O le tausanga le nei. O le tausanga mo Kevin, it's a year of investment.
Ona o le lua afe lua tolu. I le pule alofa le atua lua afe se i ora i le iunga. E wha moe moe le manuia o Kevin i le luma nai i le me lu e Kevin le taimile nei. O le tūlanga lea po o le vaenga wa iai lo tangata i le taimile nei la usavalinga na maafua mai se furu 5 tausanga taluai 11 years ago na o fili ai e lu le tolu tausanga sa ili ai le fiong pa ia le atua masu e su e ai. And more over the years, fili fo iau ia, e sa ili lava le fiong pa ia le atua. Sa ili pe fa fiansa vali ma le atua, sa ili lana fionga. Anga wadu fo isa ili fa lo ia, ayo a ulisi lo ia. Ayanga wadu fo isa ili fa fo mai, ahipo a ulisi fo mai. O kelengi mai o lau fio lolo ai. O kelengi mai u fio lolo ai. Pe ana o walu te lu ai. Ai o le taimile nei. Famatala tuspaya. Amen. Ito tono salamo. Salamo. Olona mata upu e tasi lua. Tasi lua. Na ita no altala tuspaya foi mai ele ulangia le atua. Foi mai ole lava. Foi mai ole lava le mete lu e te sele. O le a lava le mea te lulu e te sele. A e lulu maloi mata. Mata le tuspa el salamo. A e lulu maloi mata. E te sele ma le fia. E le ai ma se fai ma umanga. E alu e lulu e aka maru kokoa nga kalo. No. O la e alu e lulu maloi mata. E ile tasio o se tasio o wo a foi no le me. Ilona ainga. O lau o or keimiringi o lau le lei le kalo. Lau le lei mai fu le talo. Hawale aise ma umanga. Ona foi o le taimile sa iai. Nga mafau fa apea ai longa ako ele leile maa keki. Tato o le tusilea. Famele tusilea failaunga. E tato te iai le upu investment o le me tupulo na value. A mana o i te le se value o lau investment luma na ima le faonga ina oe ma se me te mo e te manuia le olanga le nei. O le tausanga le nei. It's a year of investment. I don't know pa e se au fai mai le atua ia te au e invest o tausanga le nei o le investment o te invest ai i la ministry e le ministry wai au mai te invest ai tu tonu lea le ngata o mea umalava ia avela o teimio te invest. Amen. It's a year of investment. O le whamere tu se whai launga se fulmaltasi whamai ina alafo ia lau mea e ai lunga o le vai aua a mawai aso e tele e toe maua. A watu se tu whaanga i le toa fitu, po o le toa valu, a wā e te lei loa pe se ase mea leanga e tupu i le lalolangi. Listen to this one. Whamai le tala tuspa ia. Whamai ia e a watu ia ni tu whaanga. O le tu whaanga le i, o le investment. O le winga ngā o le... Guys, bear with me, let me find the... Whamai ki a serving to 7 and also to 8, for you not know what evil will be on the earth. Let me bring another translation. For my tasi translation, for my invest in 7 virtues, yes, in 8, you do not know what disaster may come upon the land. Foi mai e te lu i le taimile nei, ona e te le oiloa po le ale mea o le a tupu i le lalolangi. O le taimile nei, ia, peo no fai atu, I don't know, pe e se awa mai e le atu e lo tangata le faasino manga e invest, e lulu, le tausanga, it's a year of investment. Se umatatu ta know how to invest your money later on, pa o le investment lo te mana o whaamatala, o le mea te whaalua ina ia mawhai o na iaise manuia o oe le lumanai. O whaalongo, whaapele tala stasi o whailaunga, aua le te ua lau tupe le bank. O nei le tupu, afa mai ave invest, because investment, it's a Bible principle. Tato o whailaile. Oi, whamatala tuspaia, i lava ile mele tatu se te mine, whamai. A watu se tu whaanga le toa fitu, po se toa valu, lai tala no investments. Whamai kiwe serving to 7, or also to 8. E whamai te tango vai lau investment. Lona winga, a whaie, whateta inga ole se furu a wheta la se tupe.
Le te mana o invest, ia pole a lava se mea ua na tangolola ia vai o I a o nga mo mai mo se profiki I, ia o I ave invest I, uma a lei manguia I mo profiki I, a lulu I, a uma, lai te whamei te lulu. Ona ea, e te invest ina ia mo profiti. I'm saying, o leo te tara noa ui te au lea mai le tua moa au, but I'm sharing this for you ina ia manuia foi. Ona ala na usia ina mo oe, ona o leo wa tātou wa ngā I aso whaingata. Amen. O le a whaina ngā ruenga, tele me o le a whaina, ai, te tau ona e lulu nei. O le tausanga le nei, it's a year of investment. O le tausanga e lulu wai. O le, whamaina le tala tuspa I le whai upe wha, a whai e tūtumu ao e toto I fo ai le ua I le lalo langi, a whai fo I e sau se la au I le itu I tonga, po le itu I mātu, o le mea pa u I ai le la au e ai pe ia. Tau te iloa e te lulua se I o ina tumu. Amen. Ono overflow la ia. Whamai la I o le tala whai upe wha, parei whai upe wha, whamai, o lena te mana tu natu I le matangi, e le lulu saito e ia. O lena te vaava ai foi I ao, e le sele lava o ia. Tele tangata ina ua le eise maketi o le kalo I Samoa. Inga ua le eise maketi voi le whaalu I taloma. O le toa tele I o tangatanga le eilo se makeki, le koe o loko I koko I kalo. La to tele I toi koko inga I kalo inga ua le anga le makeki. Wa va ai de le anga o le maketi. E o mai le temi wane le makeki, wale aingi ko ngā kalo. La ua su e solengi kalo, wa kaunga kaa fo le kalo. Ono le whamatala tu spa ia, fo mai, o lena te mana tu natu I le matangi e le lulu saito ia. O lena te vava ai foi I ao e le sele lava o ia. Wale ai se investment. Ono o le va ai fo mai langa la hala akimu. O ngā ua ai kura makeki, o whaale kongu makeki, o ai tunga, e tātou te lei loa me tutupu. O tātou e tāpena, a o le atua e whaatau nuu. Amen. O le atua e whaatau nuu, o tātou e tāpena. Foi mai la, o ila le upu investment leta nortu spaia, foi mai I o tātou rulu I ta Bible word, tātou wofu le tusi lea, I le whaata o tole na tala noa Iesu I le investment, le mea ta o le investment. Tu se mata I oro nta upe luas fun malima. Wa tonu e atala no le investment fa mai nisa tangata o le upu whaalau ele o se upu whaalau langi, o le upu o tuspa ia. Ma o le principle for le tuspa ia, o lai wha o ngā ina le lalolangi, la lai manuia I tangata o le lalolangi, ai o lai mana o le atua I lona atali I lona whawhine, aua tātou te skipia principle ia. It's the same principle e manuia I oe, manuia I au. O lea, investment. Tātou invest le tau sanga. Se uma utala no po a me invest. Ai tutono le tusi lea. Whamari tala le tuspa ia peona o whai atu o I le tala no le tuspa ia I le investment. Whai mai, whetalenga Iesu, e whaapei o le tangata fo I nā lumalanga, a mātai o lusu lima whai upasuma le wha. Whai mai e whaapei o le tangata fo I nā lumalanga, wa wala au I ana au auna, ona tu I nā tuai lea e ia o nā ana mea I ate I lātou. Fo mai ua avatu e ia tā leni e 5 I le tasi, a e 2 a le tasi, a e tasi I le tasi. Ua whaatatau I le mea ua mawhai ai e le tangata o na halu loa lea o ia I lana malanga. O le ia I tā leni o tā leni ia, e le o se kālengi la ka pipo se kālengi ka piango, a e lewa ai I tamane, o le tupe. Amen. O le tupe whai mai la ia. O na alu ai lea o le na iai tā leni e 5 na whaatau atu ai. Ua maua ai fo'i isi tā leni e 5. Ua whaapea fo'i o le na iai tā leni e 2. Ua maua ai fo'i e ia le tasi 2. A o le na iai le tasi, ua alu ma eli ile ele wana o a rio. Fomai walu ele wana ai a rio alona ali. Fomai ua mavae po e tele, ona sau ai leo le alii o ia au auna, ua wha masino ia na mea ua ia te ilatou.
le ala wa sau le pule e whaamasino mea na watu ia te oe. Le o loa martamau a inga le na watu e le atua ia te oe. Le la sau le atua e whaamasino le tamau a inga lea. Because o mea le le umai mai le atua. Lau tupe na e mo mai o le mea mai le atua. E ile teime to e whaamasino ina i oe le atua le whaonga ino tupe. Yes. Mea na e lina tala nors furua i martau langa. Because all those things e whaamasino ina e le atua. E ile mea e whaamasino ina umara i le atua. Foi mai la eu tala tuspa ia o ma vai po e tele ona sauai leo le li a ia au ona o fa masino ia na mea o ia te ila to foi mai vai bulus fulu ona sauai le o le o ia ta le ni e lima o au mai si ta le ni e lima o fa pe mai le li e na e tu ina mai ia te au ta le ni e lima fa auta o maua ai si ta le ni e lima ona faia tu ai le ona fai atu ai lea o lona alii mai ua lelei ia mai ua lelei le au na lelei ia ma le whaamaoni wa e whaamaoni nai mei titi o te tōwhia o e pule i mea tele i nā urufale mai e le fia fiolo wali fa mai whai upanusu malua wa sau fo i le ua iaita le ni e lua wa whaapea mai le alii e na e tu ina mai a tau tale ni e lua whauta wa o mawai isi tale ni e lua ona whai atu ai leo le lii ia te ia wa le ia le au na le ie ma le whaamaoni wa e whaamaoni nei me iti o te tōwhia o e pule i mea e tele i nā urufale mai ia i le fia fiolo wali ua sau fo i le ua iai le tale ni e tasi ua whaapea mai le lii e na o i loa o oe o le tangata whaingataa wa e sele i le mea te le i lulu ina ai saito. Wa e whaapoto foi i le mea te le i whaata ape ina ai mea. Ono au fefe ai lea, ua o walu ma o nā lau tā leni i le ele whaauta o lau mea lea. Ona tari atu ai lea o lona li, whaalongo le mea lea mai, ua whaape atu ia te ia, le auna lea ngai ma le pai e, ua e loa o te sele i le mea na o le lulu ina i saito. O te whaapoto fo i le mea na o le whaata ape ina hai. Whamela ia, o lea, e te tau ai pe ana e tu ina atu lau a rio i whaatau tupe. Po ua o sau, ona o maua ai lea o lau mea malona taui. Amen. Whamela whaapetani, so you ought to have deposited my money or invest my money with the bankers, and at my coming I will have received back my own with interest. Ona ole tusipa ia, ole upulea, ole afo inole mea, it's a Bible word, ole principle ole tusipa ia, invest. Te unga o loa ia po o lau tu whaanga le whaasa moe to ina. For me ia, invest. O lea la ua le fia, ona ua le aisea, se return a le atua. Ona o oe maha, ua le investment a le atua. He oi le atua na invest, wa ua whaapea lava na alofa mai o le atua na langi na ia invest, a ilona pele to atasi. Ina ia le whano se tasi whaatua ia te ia, a ia maua leo lai whaavau. O ila atua uma, ina ua mana o le atua e toi maua atu ni atalii. Na ia foa ilona atalii e to atasi ina ia, toi maua atu isi atalii. So even God, he invest. Sa lulu fo ila le atua. Ona ole principle a le atua, o ia fo ila. He follows principle. Na invest le atua. O oe fo i ole investment a le atua lau langi le nei. O lo o langa le lau langi le nei. O a umani manui o le langi. E muli mai. E faa moe le manui o le langi. I me te lulu le lau langi le nei. Te le tangata na whai atu ia te oe, manuhi a le tausanga, kera lau kala ki oe, a whai e le aisa o mea na ruru tausanga te nei, awana e whaapea manuhi a le tausanga nei. A whai e le aisa mea na e le iluruina se mea e te le i wha maoni le atua manisi lava mea, Auala le e te expectinga ni manuhi o le nei tausanga. Ona e wha moe le manuhi o tausanga le nei, i le mea na e ruru tausanga te nei. But it's never too late. Aua te maa fau tausanga le nei, le ale me te le lulu i mo le tausanga le la sau. Amen. Le ale me te le lulu ai le la tausanga. Lulu loa ina ia manuia le tausanga lua hafe lua tolu.
Lulu e manuia le tausanga lua afe, lua wha, lua afe, lua lima. E le uma tausanga leo langa. Ai lulu le taimi le nei. Sow your time. Lea le mena wha atonu ai o e le atua. Lea se me wa tu e le atua e lo loto. Aina tu e le atua e lo loto e. O e le si lo ia le lei. Po o e le si fo mai. Lea le me te le sacrifice ai. Ai alu so sue. Sa ili sau pepa fa fo mai, ia po sau pepa fa loia, po le alava se mena vatu ele atua, se moi mitinga na tuatu ele atua ia te oe, po oe fo yo se fai la unga po, te le lopo oe se fai a onga tu spa ia, le te nofo mai I, wa leva na fai atu le atua, sacrifice, te alu te a onga le onga tu spa ia, va aisa onga tu spa ia, invest your time, e te alu te sa ili e tono le onga tu spa ia. A o lea lava e tele o halu ono lo manatu o lai te vai a walu ngei la ai fa fea la ufangau a walu ngei la ai fa fen mele a walu ngei la fa matala tu spa ia au e te vai le ao au fo te vai le matangi ne te iwa ele sele sele so au lai te tiro the situation tiro ile atua mana na faasino manga a wa fa yatu le atua ia te o te invest o te usanga le nei it's a year of investment. A o ngā solo le lalo langi le luma nai. A tonu o lefa I na ya u ye elo ta tonunga. Ma fuana au mai ele atua le upu ya tau investment le tausanga ina ia mawhai ono oua. Ina o te lei lopo le a le tūlanga o le aiaila uia ngā luenga ile isi tausanga o luma nai. Te lope o ku laka usanga ua kwa whinga kāngi si mea o mose kupe mai ne mea pa o le afa moi investment. La tala noa tu le tu pelesi taimi, but I really want you to focus I mea ia la ta noa tu ia te oi. O le investment. O le mea whaalu e lo taimi, o le mea nai whaalu e lo taimi. O e investing a lo taimi I lau whanau. Wa o le a lava le tūlanga I le ola o lau whanau, a ola I fo lau whanau e le manuia. Na e tangola I e whesidi po le ale mea na e investi a la tau, na e tu ua I se manuia. Na e ave yaini upo le manu, na e invest yo lato wola, na e alu I lato, I lato, for, me parents' day, na e alu I mele. All those things, you are investing your time. Amen. I allow marriage. I metele, sa e invest se me lo marriage. Wa ole result o lo marriage, te mile, ole mete invest. Amen. It's all investment. Tele taimi a tātou tanole investments wha penisi na o tupe. Hei mele lulu wai lo taimi. To tonu o se e kalesia. Le nei tausanga I te lulu wai te alu te volunteer. Fufulum wha tūlanga no foa. Ia wa ai fo I tūlanga o whale le tā ua o ipo o mea uma. Invest your time. Aore mea pito I siri o na tā ua o te manao ia te oe tolu mea lai tano le tuspa ia. Mo so o se kirisiano e ta tau o na whai. All the question. Te maua mea ia e tolu I le tusia mātai o e ono. O tusia mātai o e ono. O lai tala noa I mea nei te tau ona invest I tātou ono o mea nei e toru. E eternal lona. E afo, e whaava vau lona tauwi. E o le langi le tauwi o mea nei e toru. O mea I e toru la utanga whaapupu atu tono le mātai o e ono. O lai tala noa le mātai o ono for mai when you give, for mai a e foai. A weke I lia le pu. Kama ia e fōwai, o lai tala no when you give, a whaonale upu when, which mean you have to. It's a must. One day you will give. Ona so se kirisiano a, ta tauna fōwai. Ona ele mawhai, ona e manuia le tino pe ai ua o le isi melea. To be honest, o le isi melea ringa mai tiva ta Samoa. E ala mai tiva ta Samoa, le ai uu. Ai a ave fongi mea, e ave a male komumu, e leo avea ma se loto malie. My God love the cheerful giver. To tele la tangata e matativa, ma fua mai ono le ai uu. E ai uu I tupe, ai uu I le tua, e peo fine, fo le lungo le vai e Samaria. E fia ingu vai o le ola. Ai uu e ave se mea male atua. E ai uu e ave se vai mai Yesu, ai fia ingu le vai o le ola. E wha pēnā fo I le winga mo le tātou nātura. Tele teimi tātou te fia whiinu ai ma tātou mana na oi manui o le atua. Ai kākou ke ai ufo I lai. Ade o kākou kaimi I le atua. He o ai se teimi e ke alo ai ea. E fufulu se meo le wharesā. Ma e au aunga. E ma kua musu e alesi. E o fo I le whai ako e shea kākou pai postadi. Ma kua musu e alesi. Not even 5 few seconds.
you are invest. Mo auto fo ye le mata le taimi le nei. You are investing your time. Na te longo i le upo le atua. Tele yo mena e fialu ke maka ai. A kongo i inyo fuafuanga. Whaafetai i le atua wa e fili. E te invested time te longo i le upo le atua. Because not many people e o mai whapea ia kala ngoso o malali inga ia. But faith comes by hearing. Tupuru whaatua i le tau longo. I have a lot of testimonial of maoni o le atua I le metau investment. Ona even me and my ue molo tolua o te le o launga ina te mea ele o tupu I lo o langa. O leo te tala noa atu ni mea mafuaina manuia lo o langa. Te lor tangata manuia te tau foina e ta ue le tangata o la ia. Ma wha manuia ngā le atua. Awe ke ai ui wha manuia ngā le atua wai lingi o manuia. I aona if so swani because faith comes by hearing. Au te mana e wha manatu ia te oe. E le lua po o ngai ke lengi e kai kua o lo whare ngai kaimi. Waka kaunga o laisau ko ngā pi. O laisau maumanga. Ia po le a lava se tūlanga u whai atu le tuiti oe. Invest. Lulu iai. Lulu iai lo taimi. E le si au vaenga na ngā le paula o umar kausanga ngai. Ia. O kausanga le ngā kisimasi ma kwai o ngā. Ia, lo fuku e laku ngai kausanga fau o le mea e kasi. Manguia le kausanga fau, mangi. E o me whortau sanga la sau, o le mea e tasi, e le sui a lava. Never change. O ne wha moe le manui o le lumanai, I le mea te lulu nei. Auange I e wha pēr ke manguia le lumangai. A whai ke le lulu inga se mea le taimi le nei. Auala ne e complain le lumanai. Aua. Ona foi. O le principle tu spai. Oi, au e tua, ia le tua. Te oe o wha pere kua. Mo whalongolongo ai la upu ai. Blai meo ke le mangi ai. O le whalongo mawhai. If you learn to invest your time, your money, mea nea le ina tātou ruru a ave tātou mea matala tu spai I lalo I fo. Foi mai o tau tolo ai o le langi. Whawhewhena tolo ai o le langi. When you give, foi mai la ia e tau ia e le atua. O la lai tau I lalo nei to e tau I lunga langi me tala Yesu e le ngata te manuia e leo langa nei a o le ola e wha mau o lai maua lau tau I lalo langi ko e maua lau tau I le langi. So when you give, every Christian should give. Tos kiusiana kaunga foai. Aro ke leo kiusiana o le ai o ia pēno o whai atu. Me lea nei o na mātitiva tangata Samoa mātitiva le to o te leo kiusiano o le ai o ia. E o se whalawa o se lava se mea makua musu e ave lista ngata. Whatu ia te oe. Invest. E for gave me, this gave me for ilele, to be honest, I have to share some testimony, yeah. E te me ma umisho torua. We actually, we sold quite thousands of dollars for ilele mo se pe ave se, over $1,000 ma mera ingi. Ka ke whaalongo kwai loko. E ke me ki ngā. Little bit. Ke whaalongo kwai loko fo ilele I. E ave ke whaalongo kunga. O ka kwa ke le ngai. Ai ave. By faith I ave lu pea. I'm not bragging, but te we wha pea aki ngalo loko nga. Le so ti nganga. It's like, olai means something to you. Ona ale ti ngalo loto. Lono winga. Ele o yei se winga o lau taulanga. Amen. A ile te mi fo ilele. A o nginga ke lele. Se me ke ave fo ilele lo ave. E o ile se me ke ave ile atua. Ke we wha pea o kanga ave ile atua se me ke le. Wo fia lo loko no. Sometime o lau ma lia lo loto. Ai ha ono ave ile atua sa taulanga. Se me wa ke le ha. Whalongo kunga. Wa ki ngā pekau ki ngā loko fo ilele. Ona lai ile si tua teita. Ka se ke le o ngai mea ave. A o le ngai e ka kea. Whapea ngai whapea. O ka se kele o fishing net e maua. O ka se kele o ngi meo o ke maua ile. Ile ngai mea la ulu. But I'm still sowing it. I sow it by faith. Ele on te we whapea o kanga ulu every time. No, e ti ngā. Ele ke me ke whalongo koe lo loko. Ouch. Ia lo loko. Because it means something to you. Ona elo na winga. Te lon mer fafine a ona whaalongo atu le fafine vai atu fafine o tala nolo na to olua ilesi fafine. Nga la mer fafine hi kalor fwa. E sea, e ma fuana ti ngale loto le fafine. Ona e alofa ilona to olua. So he mean like it means something to him, to her. And also the other way round.
ava ai atu le tamaloa o lai tala noa lo na to lua ile sika malo lai fleur foi lele ona ti ngala i o le loto le tamaloa ona e lofa i lona to lua e fa pe na foi la a o lai lea because it means something to you o le taulanga la e te tau ona yeso na taua ia te oi a le taua lau taulanga i le taua foi lai le atua o ngai kere avengi la pisi le atua. So when you give from your heart. Ora na ave. Ira le ke me ke ave ai. Sometimes ke ave praise the Lord by faith. Ha o kongo loko. Aka, si kilir ngai mea. O ka fai aku lava. E moi. E ave umar mera. E ave umar ku pere la ave. We still give by faith. And so, it's a sacrifice. It's a sacrifice. O le sacrifice. Te tauan te pe. Mena ele ina mai de ma moire ka o sacrifice pe ka pe inga. Me funa sa o Yesu maliu on te tauan oti because you have to kill. Sacrifice. Te ila we fa pe o mea umai ke fai ele ko ele kinga. I kinga. O ngai kupu ya wa o ave o kupe pe o ave ngi ko langa ke kele fo ima mangi meka ke fai ele tua from my heart. It hurts. Pai ke aka wa sa o se ke mo ave e kinga. Ke ave a we ouch kinga. I fai level by faith. Amen. You are sowing, you're sacrificing. Amen. Sow your time. Lulo taimi. For my tara to redeem the time, for the days are evil. For my yotato faonga te tau o tato taimi. Lawai lau taimi lena invest in TikTok. Ne ke alod wa ka kongi va pengilo ulu ma faia o mea vo ie faia TikTok. Va ayo TikTok. Ai lau kaimi ngā, invest lau kaimi, fai kau e lau yoangi, fai kau e lau kuspa ia. Read your Bible, invest your time in the Word. Amen. Ai mana o fo ila, te loa invest i meo le langi, le ngaka ke penge fiki langi, e koe penge fiki lau langi. Invest your time. So, lulu, po fia lava le mea tu e le tua, lau e kale sia, o ai lava o tu e le tua e lau loto. You know, te loa I'm just only sharing testimonies on me fa mauni vo lele ai ongi ko fai me ke o le o se bank welo ni sio wo ia a ona mana o mia sa mana o mia se so swani and sa testify na lela sa vili mela ila wo ri sia songa my brother ka kalo ko ile kuai mai ile ku o ke so swangi mai ila o actually kambale sa ole ku fai o ile fai mai ke o le ku tu sa lai fai mai le tu ya tia o ile I si usole so no tango lai of so swani so I help for ile le le level 2 langa I se tu pesa mo na te mi talima so of so swani lu si usole so when he shared that today il mato maftanga no tawelo mafofau ona ile aso na fa pe mai le tu I se tasio aso in order for him to answer your prayer you need to answer someone else's prayer ai o e fa atali ai mana o tali le atua ia te talo te tau fu ina avea o e matali o lea o te talo listangata o ngai le sau le akua mai lunga le langi sau maskanga kupe fu mai Kevin o kupe ia vaku ma o ina tuli mai o le atua sau le angelu fu mai tuli fa bito mai o le atua malau tupe lea le ai e sau le atua nga lua I tangata o le kele lau kilisiango makua le mafai le akua nga fa o nga o le ai wa levang fa ya kule akua yai lu le tupe o ila kama ya le la a inga life ya ai male mea ha liska nga ka foi mai le ai o la foi ela ko vai ka foi ngoi fenga ruenga o le manga ko la ko fa tem fa pia you don't know that you don't know what they've been through o liska ka makwa ai ua e matar just by your soul ele o sa o principle to spaya me ala le nana le fia ile tuai ile foi ile au le foi ile li ile na au na le tasi le tangata na ave ele me le tale ne tasi ai ngarunga nga ele ilulu inga to te lo fai fato anga na tele ai o manga fu fa ele anga ma fu fato anga so se taimia I tangata fai fato anga umana o mai fato anga lua e umana mai e ai le fua e ave toea e lu mo le isi selenga na tele ai o manga o le mea le na e fai ngoi no investment o lai invest le isi fu fato anga wole ai ave lu inga ia koe mafai o nga koe sele mai le isi ia ai umana e fa fel selenga aka yao so o tau sanga le nei
lua afe lua sfuma lua o le fe au le atua I lau whainga malanga malau savaringa, and I really want to share with you le fe awhiri nei o le invest lulu ia o au ia o la lulu in the ministry lulu lau taimi to tonu o tātou Bible study tele o meo le a lulu wai le taimi ia to tonu foi o nisi o tau mawhaia tina e su e se whalawa tu ulungo la ulau so I need to sow time e mana o mia lo lulu ina ia o sele amen fa pena foi oi a e mana o la e manuia le lua fe lua tolu wai o foi ngi fa i kau sanga fa mai manuia tau sanga fo ar ke minga o valu lo uru makwa ele luk fo era ngi kau sanga ase o nga foi la ke no o le mea kas e fa moe la manuia le lua fe lua tolu I le mete lulu ina nei fa moe le manuia le lua fe lua lima ma le lua fe tolu se fulu ma le luma nai I le mea le la e lulu ina le tau sanga le nei never too late lulu o le isi mea le tano tu spa I me tolu no faia tu me mua when you give lona lua when you pray spend your time in prayer tau sanga le nei lulu lo taimi I le tatalo spend your time in prayer tatalo I le atua tatalo mo lau whanau tatalo mo lau ainga tatalo pray maritala tu spa I o tatu tatalo e le au noa pray without ceasing Tatu tatalo e le au noa tatalo. Invest your time in prayer. O le tatalo e le ngata e taui o e le atua I lalo nei. Ai tauia fo I ile. O la he whaavavau. La he tano atu spaia. When you pray. When you pray. Same thing when you give, when you pray. Which mean all the Christians should pray. All the Christians should give. Te tauna fo ai. Sa le Cristiano ai o. Ai o, Auala e ke whaapeke manguia. No ai o's. No ai o's. I te tonu reo la whaale anganga le nei. We should be kid. Lai tātou wa. A veo o whaamanuanga I lisi uso a tangata. A veo o matari o te taro lisi tangata. Male luna toru le tanu o talo tu spa ia fo mai. When you fast. O le isi tangata, makua I manga o e whaonga inga I le akua, e makua musu ai anga pongi. When you fast, ta tau ona e ana pongi. So spend some time in fasting. Nei tau sanga, invest your time in fasting. So invest in giving, invest in prayer, and fasting. Mea I e tolu, e ao ona e investi ai lo taimi ina ia. Mo se manuia oi. Te loa I tutono tu spaia. E ile la au len tala no el fata oto. Foi mai o tala tu spaia o laua. Ua kule ko I le pongaki o la au la kai lalo. Ai toi alu atu le. Fai fato anga foi mai. Ko I kasi ar kausanga. I'll give one more year. Se I toi tapu e ile la au. Pe fua mai. A umara tau sanga le nei ele fua mai o le akaro I lalo o nofo mo fai lo roto fo le o ma fo fau ile atua God a uma I fo tau sanga le nei lua afe lua todo ele fua lo olanga avelo yes wo loko fo kalu pa o ele uma fo I kau sanga ele fua lo olanga ona foi e tau ona fua le olanga O la lau fo maritana la fo tus pa ia fata fo o la wa ia lea le ko I le pongaki la au a lau ko fo mai toe tasi alea toe tasi ale tau sanga e tu atu se I toe tapue se I toe tapue le la au a o lo la toe tapue ina ia fua tele mai a faila ele fua no winga ko kasir ka usanga le la ku invest ile tu ia ke oi Le fola koe kuaku ngai kausa ke lo fa koe kasir kausanga. God is a God of opportunity. But I'm trying to bring the talale to tonu I 1 year. Wai le lopo le 1 year ia istangata. God is still patient with other people. Ala lava ya invest te lo ai to te lo tatou na o to ya onga ina ia mafaya invest tatou taimi se ia vea o e ma se fai pisinisi mea. It's good. Lana e invest, le la pengi fiki le luma nai. E wha moe lo manuia I le luma nai. I le mea te luluina I le so. So invest. Lena, to tango to e vatu le wingo le upu investment.
investment, femeltala tuspaia, o le wing o le upo investments, to use money to buy shares, property, or other things that will increase value to make more money. O le wing o lona lua le investments, to make use of one's time, effort, for future benefit or advantage in way that will involve sacrifice. So, ole investment la, ole mele faalu yai lo taimi, e benefiti ai oi le lumanai. A faia te mana o manuia lau whanau le lumanai, ma aila le mea nai te investe le taimi nei, a faia ke le investi lau whanau ma e investe ni mele lei, a walangi e expectinga i mele lei e mo e kamiki le lumangai. A fai te le tatalo i lau whanau le taimi nei, ma e tatalo i le atua i whaonga haina i lato. Au angalangi e expecting e whaonga haina i le atua le lumanai. Only God's grace e tupu waina mea. Ai, o loo tau mawhai e atu atu le principle tu spaia. Investment, por invest i tolo tu spaia. It's a Bible word. Ai o I foi, o le Auala le aumenanga ele afo, ele tu spaia. So o se tangata lava, ele si ki pia Kevin po se isi lava, o I lava se fai fe au ola la langi mas au ona le atua. Ele mawhainga i ski pia principle ia. Ele se fai fe au e manuia, e au ngoa malea alu invest. Ele ai fo se fai pisi nisi wa lai fa onga la langi le principle ia fai mai lai o istangata o la kopi ia le au fa ola inga i ka la langi. No, it's a Bible way. O le Auala tu spaia to invest. Fai mai la tala tu spaia a elulu i le toa fitu por toa valu to te loa ia e tangata ai fa longo e tangata uma milion e la langi Bill Gates. Oi uma tangata ia le te whaalongo laua numero of tashi langi le milion ea. You're going to look up, it's not only one source of income. O tangata nei, toi titia, tai tolse lau, some of them close to 1,000 different kind of income. E sa wai le alanga tupe. Ono lai invest solo. Lulu I, ave le kupe I, lulu I, ave invest I, ele tang ofi sefen ni lato tupe tono pang. So this is a Bible principle, lai fa onga la langi, because it's in the Bible. La ola, lai manu ye tanga to la langi, ta tau fo le fa na wole atua, awala ka ko ki ngai ka ngakala, onga lai invest. Ape na fo tato, why not? Nana le mele invest ai make it a maka ai le aveo, le aveo lo mikia fufonga masio antinga le ua levanga le isi ofu ma vai sio antinga le longa ofalanga ofu va kausange nginga fu ko ofu ai ara u pese vai e mikele a maka inga o ke fa akali se mekele ai a matalulu amene matalulu ko kongir pase se se isi po le alava se me fa akause lancha se isi la metele a matalulu talo ile tu e faasino atu give you the opportunity to sow. Hey man, o tau sanga nei o tau sanga ole lulu. It's a year of investment. Ona e wha moe le lua whelua tol. Wa wha lua lima ma le luma nai. Wha moe le mele la whai Kevin taimil nei. A le saola investment. A ule whai le mele whai mai le atua. A wala ne i o whai ki o luma ngai. So this year, tau sanga le nei o le whi au fo ile mo oe mo hao ma tātou savalinga i o tātou invest. Ia tātou lulu o tātou taimi, lulu o le ase tupe o watu ele tua te oi lulu, for mai you honor God, for mai e ava i le tua i lo oa malo tamau ahinga, wha mua le tua i mea uma. E wha mua lava le tua i mea uma. Ia iai le alofa ma le anga le lei o le tua, ia i lau sāvalinga le nei tau sanga. Ia faasino atu le tua ia te oi Auala. To invest, ai o mea ia tolu te mana o ia te oe te investi ai i tau sanga le nei. Your giving, increase lau giving i le atua. Te lo whai estangata. Whai le atua, a kau whale kingo o whole mea. Ngā lo kango a te kasi lo kingo. Kau whale kingo mai. O ne kau whale anganga le mea. Ngā lo whale kingo a. Ngā lo whale anganga. Lulu i le anganga. So, pray. Give. Pray and fast. Mea ia invest ai tau sanga nei. And also when you give, ma ai po fele mea te loa ki vai. Te loa, for me, ia i lau ia sa valinga, I always believe in giving a good ground. Lu i le ele lei.
te lol mena le na faia tātou sfurua I ma tātou taulanga, o lau taulanga, o lau fatu nā nai lulu. Because giving o lau o le afo ino le mea. Ai o lau afo ino le mea. O lau foai. Po lau taulanga. O le mea le nā nai te lulu, o le sfurua, o le mea nā le atua, you're not sowing. Te ufa pesa si, o le nga ave lau sfurua I Kevin, nunga la lau ke lulu. No. O nā fatu a ave sfurua, o tupe nai le oi ona tupe le atua. It's not yours. It's God's. Ono le tupele na le atua. O le isi la me o vai. O ina aloa la. O le miela na le fumetala tuspa ia. E tausu a tausa furu. Fua tausa furu. Se lau. Ono se furu ma se lau. No la la o le mea na lulu. So when you give an offering. O ia fo ingo le mea tithing. O le tupele atua. O lau taulanga. O le miela na fai mai lo roto fu te ifo. Pulele o pe su senge lu su senge me uma fai mai lo roto fia. Male manuia. Amen. Fa manuia le tu e lau sa valinga de nei tausanga. Tātou tanoi le amatanga o tātou Bible study. Leo tu atu tātou Bible study po tātou wa onto spaia. Ia fe puali. O nei masina I o le atapena toia tātou materials matu fale leia. Auala tātou taunu atu I le masino February. O le a tātou wo I loi tono tu spaia. Ia ma o le te mana ia te o e tāpena. Ia lau ta pena lo wola fa le nganga malau sa valinga de nei tausanga ia ta imua le atua ia te outou I mea uma e ia lo na file mu lo na ngane lei ai maise ia le ta inga le atua fa ilo atu ia te o ala o le manuia ai le o le malaia le tola matou tamata talo I la o fio ia fa manuianga de nei fiafi I la fa nau o le nei tausanga o e fa ilo mai it's a year of investment o le tausanga e lulu ai o le tausanga e fa peona ta pena ina ile manui o le lumanai ma le manui o le tausanga asau. Ta talo I la ua fio tama se e avea give opportunity tama avea vanoa e whaapeona lulu I lau whanau. A vanoa tama e mese tama o le whailoa ia te ila tau. Po le alava a whaio se pisinisi whailoa ia te ila tau. A whaio ni a tinae, a whaio se isi e o le alava ni mea alofa tama. Ta talo I la ua fio ia whaapeona a vele nei tausanga o se le tausanga ia tina e hai. A wāre tausanga fauta māma le anga I lumo le mātou fulaunga. Whamoe moe atu lo mātou ula ia te oe o mātou tino ma le mātou sāvalinga le nei tausanga e tu ina atu ia te oe. Ta mā e te au maia le saito, le fatu I le limo le lulu saito. A o mātou sāune mātou te lulu fōa I la ua fio ile fua e au ona mātou lulu tama. Ini au mātou o vatu le vi inga I la o fio ona le swafo o Yesu ke riso o mātou wole mamala au tuai. Amene ma amene. Hallelujah. Matala tuspa ia for my he give the seed to the sower. E a vatu ele atua le fatu ia te o e lulu. E mau ki ngoa au ki whamai kebe ni leisa u kupe o iai e a vaku ele a kuat kupe a o e lulu. Trust me. E a ua kua e kango ai a vatu na lulu la ia ona na vatu ele atua e lulu. Ina ia e to e maua. A lot of people, God, mai le mese I lulu. A vatu e tango ai. A ua le aia le mena vatu ele atua e lulu. A vatu e lulu. Ona avila I o le mena vatu ele atua. Amene. Ia whaamanuia le atua ia te oi manau sa avalinga le nei tausanga. Whaamanuia tele le atua. Whaaftaile mafuta mai le nei a fiafi. Look forward e tātou Bible study. Mo le masino February me tātou whainga malanga. Ia olo e le whaamoe tō tele niso I la tau na talusanga mai. Pe mawhai o na whaaliliuina whaaperitania tātou Bible study. For the sake of non-Samoan speaking. Ia ilo tatununga ia ole a whaapeona a matalia tātou Awa onga whaaperitania ia ile lafu I tātou Bible study wha solo tua ia mo I la tau olo whaapeo talusanga mai whaamanu ia telele atua ilo sa valinga de nei tausanga ile a matanga ia ai maise a watu ile atua wanoa tāua ia e te investai for fair for I olo taimi ia o vaenga umalava he lulu ile nei tausanga a wase manui o le tausanga a sau whaamanu ia le atua love you guys tātou toi whailoai ile asusa asau ile lofa maleanga le lei o le tātou watua e martemi nei manu teleina ia whaasausanga su tātou watunu o Kevin Uruiva le nei the word always worked tātou toi whailoai whaasoifua ia love you guys